Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo nababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Hello, welcome and welcome back to Rubavu Real Estate YouTube channel. Nebure mushya kandi subscribe ukore no kunzogera tujye tubana buri munsi. Like, share, comment byose ni ingenzi. Ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, aba kuri TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose amazina dukoresha namwe ni Rubavu Real Estate. So aha turi mu karere ka Rubavu mu Buhaza, inyuma gato ya UTB, metro nya kugira ngo ugere ku muhanda wa kaburimbo tubaza ni ikibanza. Ni ikibanza gifite metero kare 450 kandi kiri ahantu heza muri quartier nziza. Iri kubakwamo nandi mazu menshi, amakadastre meza, hari kubakwamo n'ama etage ndetse nandi makadastre menshi yuzuye ahantu heza. Na ushobora kuza kubaka etage cyangwa se kwashyira indi nzu isanzwe cyangwa se kadastre. Nkuko mbivuze hafite metero kare 450, ni kibanza kiri hagati y'amazu, kiri ahantu heza. Kandi iki kibanza ikindi kiza cyaho nuko autorisation ihari ari ukugura ugahita wubaka. Zoning area ni R2 na ahantu heza cyane, ndetse autorisation ihari, hari autorisation yo kubaka etage, akusha no kuzugahita wubaka kadastre nziza imeze neza cyane. So rero ikibanza cyacu nkuko nabivuze kiri nyuma gato y'ishuri rya UTB, ni metro nya kugira ngo ugere ku muhanda wa kaburimbo muri quartier nziza. Tukwatangira $28,000,000. Ku bindi bisobanuro ushaka kuhasura ukahagura mu bambere, ushaka kugira ikindi kintu cyacyo cyose ubaza waduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri iyo nimero ubona kuri ekra yawe. Ushobora no kudusanga ahantu dukorera. Rubavu Buy and Sell Limited ni company ya mbere yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'amazu mu buryo bwizewe kandi bwihuse. Ibafasha kugura ibibanza n'amazu mu buryo bwiza bwihuse. Ifasha abaguzi n'abagura guhura mu buryo ifasha abaguzi n'abagurisha guhura mu buryo bworoshye kandi bwizewe. Ibafasha kubona amapartement yo kubamo by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire, ikabafasha no kuyamamaza. Dukorera mu ntara y'Iburengerazuba, especially mu karere ka Rubavu ndetse n'akarere ka Musanze. Office yacu iri mu mujyi wa Rubavu mu nyubako izwi nka etage yo kwa Habibu muri floor ya mbere. Ni inyubako yubatse iruhande rw'isoko, uhagera ibyapa birahari uhita ubona office yacu. Mutugane n'abandi mwese mukeneye services zose zitangwa na Real Estate, turahaye kugira ngo tubafashe. Ikindi kandi nuko Rubavu Buy and Sell Limited tugufasha muri process zose kugera birangiye. Utwandikire, uduhamagare, mudusanga aho dukorera, tubafasha. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner, who is here for you.